MP kilik aphan haplong pen presiding side phula pen polling side phu atum ke bar Kolongga along suri West Karbi Anglong arat pidong karje angkur pacisang duan Langhin MSC constituency ke parlo angkang palong thoma di malong Congress asong atumpen padusi vote ke hang amai ke padodam Jinthong Youth Development Committee atumpen krungsa amai ke padopon Kardom ada babeta long peneli junali timungpi non birta angton pen aju ikha jang mikriner cap ani autonomous district ST Lok Sabha kilik aphan dima saw haplong rong supi pen presiding saipura pen polling saipu chokamar atum jang mikre pho ani hem pen polling station anat bar tanglo pusi karniyo salong bitanang pale Election Commission of India kapin khat ateng di mahasa along kidu Hiloving polling station along presiding saipura pen polling saipu mar jang mikre pho ani Hempen polling station anat pangno tanglo jang mikre nerkep ani autonomous district ST Lok Sabha kilik dopo jang mikre truck anita kahelu muchat polling station along presiding lapen polling side pu atum EVM lapen VVPAT jeponsi hempen polling station along vote ki chokjia panching ton tampo halapukar bianglong along ta jang mikre truck ani pen presiding lapen polling side pu chokama atum vote ki chokjia tim kedam pangcheng tu pusi birta long duan West Karbi Anglong Kolongga long jang mini phai krep ho ani inglong district along langbia we pusitami pidong arje ke pacham everjia phanpura West Karbi Anglong ada tumta ho or ke thokdun komso komlem kali laswang theki jang mini phai krep ho ani Kolongga long minister Dr Himanta Biswa Sarma pen horen sing be phan vote ke hangpi amaya long armuga ching prom kapachingkin dun pen siklang daklo Maya long RVRA ingting thir aphisita me BJP aphan aning ka jethe arat atum armu che pegun eset ke thek long pen ajok minister Dr Sarma takarbi alam pen ning JC non iboy Modi sarkar pura ke hang tarampon ang pada Maya hong plang along kilun ke kan pen si vote ke hang amai pachundun Minister Dr Sarma pen karbiang long arat kali articles 244A alam theke thangna tama ahong plang along ke ning jete kangke lam ithe theni ning JC kilun ke kan pen si apo ke padam suri amaya long pachetong dun arat atumta alang lilun ateon ang diang di ki kan dun pen si ani kathon Number 13 MSC constituency angkang jang mini pai krep ho ani sivet ang bong palong dhom adim along Congress atumpen vote kirek amai kapadopon abirta pherang keben birta nang pale Langhin constituency ki parlo angkang samilang so being T LBS lapen Congress atumpen vote ke hang amai kapadodam along ongdung rat atum chetong dun lapen adun thu jaipong a hithi along ta padodam thu ang pada bor bir along chitame ki jutsi amai padodam chi pinangan armu chetong dun labang so amai along Langhin MCC amai puron sing teron lapen MCC chunbang Nirmal Chandra Hajarika MCC dun mai phikung rito BP lapen Youth Congress amai pu diori rong pha atum si Congress a candidate Birensi India pan vote break ipon vote kirek amaya long ong du independent lapen HSDC asong atum Congress along chingbe dun aputhak Langhin MCC amai puron sing teron pensi pachini non ki wangji jangmi poni phai kriner cap ani ripak arjana phan ador ki so vote pi pen BS India phan pe hai ponlo nang pusi Langhin MCC mai pu teron pen vote ki hang amai along pachuning report pado ang para Congress asong pen mentuni sita citizenship amendment bills ke chikroi dun thek thei puta vote ki hang amai along lam theki jai pon pado non malam so poraban birda mungton pon iksena
Ningkan krei silo vote ke jok tang. Nilikai ta mathada. Nili ki pia vote lakha pon doma. Kalite nili ke berate mission along klang pameloma. Nilikai ta mathada ke jok ateng pen ke patinia var sai doma. Ning ke hanga bang phophat ke jok a vote klodam lo puang thai doma. Ning ke hanga party aphan. Kachiki klong isia kimia dichi. Vote ke jok ang thek kot pen ke patini un adichi vivipet henlo. Nili ning dorik ason anthir thipen kang sai un adichi. Lake isi salajong pen karjab adichi lo. Lapen EVM along cherap lok ahor mulo. EVM lapen vivipet pen nang liko son si vote jok po. Keng kamisi polling booth arlo kilut. Vote ke jok ahem arlo kilut dampen presiding officer si ballot unit pe karpo. Keng kam hini vote jok milo. Ballot unit along akilir abatan along ning ke hanga bang puamen mate ang tek pen pachiton ra ber ignon. Keng kam ke thom ake era tur klang loma ning ke hanga bang puamen adung ake era tur klang po. Keng kam pli kang chap alu klang loma. Vivipet along ke klang kang chap alu aphai lang ignoi. Haladak nang li ning ke hanga bang puamen mate ang tek klang loma. Labang su kang chap alu achet second troxian siklang chodji. La so apilo te amina chi thui pen che beng pet si isi yang deng along che thap dam thot po. Vivipet ke isi aki mi che thang klong adi chilo. Nili inu det pia mekar la pen nili che chini. Ko mata phansi vote ke jok vek ma la pen. Nili thek long lo ko pima ning ke the klardak chengbar kri. Ke jok vek avot ning ke hang abang phua phan le lu pu ke patini pen ning che pang samjin na phan lo. Lasi vote ke jok a hemar lo pen bar be a prang e phong. Vivipet along patini te kang tha. Laki ke mesen alam lo. Jong si electoral voter list along nang limem thap thelan puluti lapen nang li jong si arkoi niphai isi inkoira sirkep an nang li arta ningkan khrenar kep choklo puluti polling station abial o aphan nang limen che thap dun pen democratic araida te non ke nang ke leji lok sabha election inkoira sirkep aput vote chok dun ignon. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesre alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit adu thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. I've been a voter for the last 11 years. I've always wondered if my vote counts or if the machine has recorded what I've pressed. I've always thought, what if there's a verification system which provides proof that I've voted for the candidate and the party of my choice? Introducing a system that can assure you. The voter verifiable paper audit trail of VVPAT is one answer to all my questions. This is one independent system attached to the electronic voting machines that allows the electors to verify that their votes are cast as intended. How to cast your vote using the EVM and VVPAT. Step 1. Enter the booth. The presiding officer will enable the ballot unit while you enter the voting compartment. Watch out for the green light on the EVM indicating the machine is ready. Step 2. Cast your vote. Press the blue button on the ballot unit against the name or symbol of the candidate of your choice. Step 3. See the red light. The red light against the name or symbol of the candidate chosen will glow. Step 4. See the print. Look for the transparent window of the VVPAT. Look for the printed paper slip showing the serial number, the name and the symbol of the candidate of your choice. The slip remains exposed for 7 seconds, then it gets cut and falls in the drop box of the VVPAT. VVPAT, the revolution in the electoral world. As a citizen of this country, I know what and who I voted. I experience trust, transparency and fairness. It's about verification and voters' satisfaction. Do not leave the polling station without looking at the VVPAT. This is a good thing.
If your name is not in the electoral roll and you have completed 18 years of age as on 1st January 2019, then contact the BLO of your polling station to enroll your name and establish your democratic right to vote in ensuing Lok Sabha election 2019. Aturkimi Academy Difu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from 1st week of December 2018 from 8 AM to 1 PM. Aturkimi Academy Difu, Rukasan Amlapati, Difu 782460. For more queries, please contact the number given on screen. Free admissions for Montessori students sponsored by Aturkimi Society. Dihina mo pipothot birta long wangthulo. Difu Hauragat lapen Bokajan LAC constituency ke thompang rumpet penjang minify crepe ho ani ke padusi MP ke ligrat amai pi ke paman pon abirta pherang ke pen birta nang pale. Rat abai pi ke paman pon along Assam Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Ranjitongdun. BJP pen radamai pi ke pado pon along BJP pen Kajetoidun number 3 Autonomous District ST Parliamentary Constituency pen Horen Singh BFhan vote pi pen ke pahaji aphan Minister Dr. Sharma pen radamai pi along churing riteka. Minister Dr. Sharma Pherang Kiangnu Kithana Tengki Assam along Kadukavi seat creep li ando Lasuang Bong pen creep lia seat along ke BJP highway jipusi ningje ba biloba hobo lage প্রত্যেক গৰাকী মহিলাক স্বামীৰ মৃত্যুৰ এক মাহৰ ভিতৰত আমাৰ চৰকাৰে 25,000 কোটি টকা দিয়াৰ বাবে আমি ব্যৱস্থা কৰিম Moyalong Hills Area Development Minister Sumrong Hang, Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang, MLA Dr. Numol Momin, MLA Barim Bidasinging Leng, Karbi Anglong Autonomous Council EM Lapen MEC Atum Chetongdun. যে 12খন আসন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু মিত্ৰ দল মিলি আমি 12খন আসন পাইছো Chinthong constituency ke parlo angkang Rongjangphong Development Committee asai hemalong jang minify crepe ho ani Chinthong Youth Development Committee atumpen krungsa amai ke padopon abirta pherang ke pen birta nang pale Kamsing Rongphar pen kachipa hem pupon amai along alhi aman pen Chinthong VDC Chairman Khorsing Senar Chinthong KSA amai pu Khorsing Rongpi Bichikri Lem Secretary Samson Rongphar atum chetongdun bangso amai along surihini ra krisir kep aningkan angbong mobile and network long thomadin nang pali nang jipusi lamrai dengpon long thomadi mobile network kapang ni ponang jiadim lage amsel morinto laben long e long bui ahawar malong si jongpon maya long bang pharo isira bang pocket susi arisu ijang atum ta chetongdun si maya long adipidon Pini tamtang aningkan itum July 16 arni pasam itum kaching honai Karbenglo Autonomous Council long iya matin local MEC ke hai pudi rong pia phan pasam itum isi memorandum matin itum kachuning rialo itum pipa jirlo dan itum ke jong dun son thom itum demando ke chengsi la ke itum bangso asong long aphan itum office nang kirang sot pu pen itum tharak nangji pu itum jong dun lo la pen adun choba itum Chinthong kang long itum network ave pen sung kwan lo ne ra itum la si hal sop thak itum pan tower apathak pasam thak jong dun la pen apuna chak ke chok ari so jang itum bang aphan sakuri mate goreng abar sai sami piponi la son thom atuma damtang itum program ke deng hot jong pondo la si penengkan 2019 abang ke itum local MEC EM sar podi rong ke phan pasam itum chuni ring tu la bang so ningkan 2019 abang ke la CYDC office la pen network tower la pen ke la apuna chak ke chok ari so jang podi sami la 2019 pen pasam ke bang journey sami lang kon et nang ji pusin tum lang chuni network nang le tum nang ji pu Chinthong long thom nang pilobon san non ke nang ke ko dak lo ni tum hakpet ni tum non bang ke long thom nang pilo apara bang ke don lang dam do punte megaloi hawa ha umla fair la ma ke tum network dollar si ekdam long lo snone tum alwarin thom ke jong lang tung bang ke elong bang kungri pi nang po elong bang malong sira lam inang po ela pen elong bang la pu chicken na tu inang po pusin tum jong long pong long thom bak le yang si tum nang pido pul lang te tum chin lowar chin thom sami tum angton ta tang tu pusin tum jong dang ong dung tum pulo
long elu boy long ta kinang sot pula seput hak bang nang le tum yong kon pe ma jo lang dam lo pulang te kungri pia lom le edam pusame tum la bang so bang ke kawar aji pusin tum thebam long jong se kinang sot pulang te tum long pli long lo boy kungri pi la pen malong kisir pen singgalo so adak elong la pen aku rong yang phong elong la long pli lo te misen pa timanon para network pusame sikian la hai dom ke hap pen ta wong dun la se rong yang phong elong kungri pi elong long lo boy elong la pen malong kisir lam elong pen te tum network bang ke pakar fully Bukolia Police Station Gipalo Angkang Patra Disa Ahiti along Jangmini Bhai Krep ho ada porpai hini malong pen kulat hum truck me chodet amat kangjir thang abirda pherang ke James Milik pen birda nang pale Birda kirip dunlong atengki ada porpai hini apor malong pensi kulat me ki choki cheng busi kulat ki bia bang pu atum pen pachini ada porpai hini apor malong pen lahai akulat me ki chuteran pangcheng si grocery akulat tumni chukang tip akulat lapen akaprek akulat mokhami chopen injir thanglo katoka be pen lak cap suse atangka kana hoklo pusi birda rip dunlong dukanot mur fridge inverter mobile তাৰপিছত আপোনাৰ পেন ইলেক্ট্ৰনিক মাল এইবিলাক সব আছিল ৰাতি মইতো কালি নাছিলোঁ মইতো এনে ৰাতি ঘৰত গুচি গৈছিলোঁ কালি ৰাতি একটা পিছত লাগিছে জুই লগাটো মই যেতিয়া আহি পাইছোঁ তো দোকান জ্বলি পুৰা শেষ হৈ গ'ল এইটো লাইনত একো দোকানে নাই এনে কিহৰ পৰা সন্দেহ হৈছে এতিয়াতো ক'ব নোৱাৰিম কাৰেণ্টৰ পৰা নহয় কাৰেণ্টটো মই ৰাতি আইচোলেটাৰ সববিলাক অফ কৰি গৈছোঁ মই সব কাৰেণ্টৰ চুইচ দি যোৱা নাই কাৰেণ্টৰ পৰাতো হ'ব নোৱাৰে ইনভাৰ্টাৰটো নহয় ইনভাৰ্টাৰ নহয় সব চুইচ অফ কৰি যাওঁ মই সব খুলি থৈ যাওঁ কেতিয়াবা ঘৰত গ'লে মই খুলি থৈয়ে যাওঁ অন কৰি নাযাওঁ মই ঠিক আছে Ada babirta bangkela pon sikang ton pon iglo tumi thakme kurang thu